Hi. First of all, I was a VidCon the last 2 years in LA, and first of all, I want to give you massive respect for everything you've done, because I've been following you ever since 2008. And actually, you're actually changed my life. No, everybody says it, but no, I come from Serbia. And actually, I started my own sketch channel, and now I have almost 500,000 subscribers there. Go, Yasser! And one of my favorite videos is actually going to the mountains from 2008. Yeah. And first of all, everybody, respect them. They're the beginning of YouTube. Ian, you're my biggest YouTube inspiration. I know you're lying, but thank I'm not. Okay, Anthony too, okay. And Tom Ska and Ryan Higa. you. They're pretty good. Yeah. They're definitely better. Yeah. Yeah. Anyways, it's a huge honor. Huge honor. Yeah, thanks for coming out, man. Thank you. Bye. Ovo je dan 3, retko snimamo ovako van Vidkona, pošto smo ovdje prvenstveno zbog Vidkona, nego upravo edukuje Mariju da nauči neke hit pesme, kao što je Iza oblaka od lepog i Bobo Dominik. Kako ti ide? Vidite vi šta on mene uče, on vama govori jedno, meni govori drugo i ko zna Ne. koliko laže ljude, a tu mi sve te pesme. Ne, ja ne volim inače takvu muziku, ali Dominik od Boba mi je hit. Dobro, mu je hit. Dominik, moje ime je Dominik. Nemoj se motit moj. Ja po noći čuvam spomenik u jednom muzeju. Domine, hajdemo se igrati sa Dominem. Ukrao sam ih iz trgovine. Domine. A, Domine. Kako će ti ispasti telefon tako od Da. tog Dominika? Tako da pogledajte Bobo Dominik, hit pesma. Idemo sve svima s Davorom i Petrom. Još ćemo svi link u opisu i ja ne. I link u opisu. I insert. Ne, to će biti copyright. Idemo u Amsterdam Cities. Volim više stup od tebe. Marijana, ko je me to došao? Molim. Ko je me to došao? Upoznaj nas. Where you guys from? In Serbia. 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 Došli su nam drugari. 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 Ćao drugari. Peace. Kako ste drugari? Mnogo dobro. Lepo nam. Evo ga John Kozart. Još gledam di je onako kao molim.